biti sekretarijat za sport i omladinu, odnosno mogućnosti saradnje sa pokrenutim sekretarijatom. Ja moram da kažem da sam nekima od vas zaista znam od ranije i imali smo neke projekte koje smo realizovali sa opštinom Sečanj, imamo dobru komunikaciju. U cilju nastavka te komunikacije, dobro i u cilju nalaženja nekih sredstava i boljih uslova za vas, eto, bit će reč o sekretarijatu, o načinu na koji možete da konkurišete za sredstva, koji su to projekti koje mi radimo, kada je u pitanju infrastruktura i sve ono što se radi u okviru sekretarijata. Također sa nama je čovjek, odnosno zamjenik direktora Pokrajinskog zavoda za sport, koji će vam malo govoriti o nekoj nadgradnji u sportu, o edukaciji, stručnom osposobljavanju, testiranjima sportista. Tako da, ideja je da se mi predstavimo kao onako jedan servis građana koji će vam ponuditi sve one odgovore kojima mi raspolažemo, ali bi isto tako želeli da vi kroz jedan kontakt, kroz jednu diskusiju postavite pitanja, kažete koja je to problematika vašeg lokalnog nivoa, jer će i to ući u jedan predlog te krajnje neke naše analize. Knjiga Modeli funkcionisanja sporta na lokalnom nivou koju je izdao kolega Milorad Dokmanac u ime sekretarijata će biti prva naša tema i posle ovih uvodnih mojih reči on će preuzeti reč. Bi trebalo da da polazne osnove sporta na lokalnom nivou. A ova analiza i sve ono što ćemo dobiti od vas i iz vaše opštine i svih opština bi trebalo da da jedno novo izdanje koje će biti uređenije, bolje, kvalitetnije, opet u cilju unapređenja sporta. Ja vam se zahvaljujem. Jedan tehnički deo današnjeg sastanka je također da ćemo vam podijeliti jedne upitnike koji su anonimni. Voleli bi da putem upitnika postavite neka pitanja i sve ono što vas interesuje vezano, a mi možemo da damo odgovore. Također bih vas molio da se ne ustručavate, postavite pitanja.